Na red je došla i reportaža u kojoj ćete upoznati jednu našu porodicu iz Švajcarske. Danas je to porodica Pajić. Evo, danas smo u poseti porodici Pajić u Švajcarskoj. Ja bih zamolila gospodina Nikolu da nam predstavi svoje članove porodice. Ovo je moja supruga Priska, ona je Švicarka, ćerka Aleksandra. Koliko ste dugo u braku? Pa nešto više od 5 godina. Upoznali ste se ovdje u Švajcarskoj? Bitzberg, nedaleko od Langetala, kanton Bern. Nije mnogo veliko mjesto, što ja znam, možda 2-3 hiljade stanovnika, koliko ima, ne znam. Da. Udaljeno je jedno 40 km od Berna, prema Cirihu. I pripada kantonu? Kanton Bern. Dobro. Žive ovdje naši ljudi, ima ih dosta? Mnogo. Mnogo? Kao na primjer? Baš tu u toj zgradi tamo i ovdje ima baš dva čovjeka iz Bosne. Tu ima jedan dole isto iz Srbije. Tamo u toj zgradi tamo iza isto puno ljudi ima iz Srbije. I uopšte u ovom selu puno ima iz ex-Jugoslavije. Pa da, družimo se kad ima vremena, kad smo slobodni, mada puno se radi, pa uvijek se nađe vremena. Pa radim u jednoj firmi, to je Bigeraj. To, šta ja znam, radi željezo za bauštele, kran vozim u firmi. Ja radim po danu i po noći, dok ona radi samo po danu. Kad je u stvari porodica na okupu, u koliko sati? Od 5:30 navečer. Od 5:30 i vikendom. Recite mi, odakle ste vi poreklom, odakle ste došli ovdje u Švajcarsku? Ja sam iz Popovog polja kod Brčkog, Bosna i Hercegovina. Mi kad smo na odmoru dole, onda kod nas stvarno puno ljudi ima dole. I uvijek neko dolazi, odlazi. Dok ovdje je malo drugčije, uvijek radiš, i uvijek se moraš neki termin, nešto. Aha, ali kod nas nema termina, odlaze gosti, jer to vam je bilo... Kod nas je non stop, skoro uvijek puna kuća, uvijek neko dolazi, uvijek odlazi. Dobro je to što ima dosta naroda i za dijete isto. Puno djece ima. Znači ima koliko ovdje bilo lepo i živjeli ovdje, stalno vičemo dole, odnosno u Bosni je... Pa sigurno. Srce uvijek povuče dole. Dole imam oca i majku. Nemam nikog više. Oca i majku, samo imam brata i sestru, nemam. Imam puno rođaka dole i to. Kažite mi, pretpostavljam da vam mama i tata najviše nedostaju. Pa sigurno. Sigurno da, pošto samo njih imamo, te uže familije. Jesu vas oni nekad posjetili ovdje u Švajcarsku? Pa nisu nikad ovdje. Prije su bili u Austriji, radili tamo. Ali sad su kod kuće rade i tako. Jel nemate možda njihovu fotografiju? Pa imam ovdje, tu su gore na zidu ove dvije manje fotografije, to mi je otac i majka. A gdje vam nešto dam da vi obradujete vaše roditelje? Šta mislite, kako bi ih obradovali? Osim naravno da vide vas, osim toga. Ja mislim da je to najveći poklon. Da. Da vidim nas. Da. Ali sad šta vi imate, ja ne znam. Evo gospodine, od našeg generalnog sponzora Western Uniona, 230 franaka da obradujete mamu i tatu. Jedna lepa ovako pažnja, izvolite. Znači 230 franaka od Western Uniona koje ćete poslati iz neke od filijala SBB-a ovdje u Bernu, a vaši mama i tata dobit će novac za samo nekoliko minuta od vašeg odlaska na šalter. A da Western Union misli na one koji šalju novac, donela sam vam formular koji ćete popuniti i dobiti Western Union zlatnu karticu. Zlatnom karticom prilikom svakog slanja novca Western Unionom sakupljate bodove koje kasnije možete zameniti za razne pogodnosti. Poklanjamo vam i 20 poena kao nagradu što ste učestvovali u emisiji i plus poene za ovih 230 franaka koje šaljete u Bosnu. Svaki sljedeći put kada šaljete novac Western Unionom, pokažite svoju zlatnu karticu i dobijate nove poene, čime ste bliže pogodnostima kao što su popust na transakcije, kraće čekanja na šalteru i ostalo. Formular je sasvim jednostavan i lagan za popunjavanje, a zlatna Western Union kartica je besplatna i ne košta ništa.
A to nije sve, evo donela sam vam i poklone za kuću od Western Uniona, valja se, jel? Pošto ste nas primili u vaš dom. Kada vam vaši najdraži pošalju novac, znate da vam u stvari šalju mnogo više od toga. Western Union, brzi, pouzdan transfer novca širom sveta. Ovako izgleda Western Union zlatna kartica koju će dobiti Nikola Pajić i koju svi možete dobiti popunjavanjem jednostavnog formulara na zastupničkim lokacijama u Švajcarskoj, između ostalih na svim SBB lokacijama. Hvala vama, hvala Western Unionu, hvala Pink televiziji, da pozdravim svu moju familiju, svog oca i majku u Popovom polju kod Brčkog, sve Pajiće u Popovom polju i šire. Gde imate sve rodbinu? Po belom svetu, da kažem? Svagdje imamo skoro cijela Evropa, Australija, Kanada i Amerika. I puno pozdravljam jednu moju tetku u Kaliforniji i svi koji me znaju. Hvala gospodine Pajiću. Nadam se da nije bilo sad. Gospodin Pajić imao malo treme, ali sada je pri kraju smo se opustili. Malo više. Hvala vam. Još jednom. Hvala i vama što ste nas primili u vaš dom, da se pozdravimo sa ostalim gledaocima. Sljedeće nedelje iz nekog novog grada i neko novi će imati priliku da obraduje svoje najmilije, naravno preko Western Uniona.